في الاول نسوفي سوى نقلا هذه الشياز لا جي اس كا قال مزيان ثلاث قال مزيان القبيل قلا متر كنا ممبر دو كونسيل دادمينستراسيون دو لا جي اس كا نسوفي سي كيك مثلا متر كنا وغاد لي جروب لا توسيش والله شريتو سعيد التيروان قالوا اذا كنت تحمل لا جي اس كا قالوا اذا كنت نحمل نسومنا أصلا نقول مرحبا سوان بابراك ندير السياج ديال كلاب باش كتعلم المقلع كي اون بلاص لا ديريكسيون elle est là on est en train de travailler même si on est un peu perturbé en réalité mais on est en train de travailler on est en train d'avancer et je vais revenir la GSK elle est partie sur un bon pied. Enfin, j'espère que ربعك رجعنا غنينا رجعنا نخدم رجعنا نكمل الدوره ونسي كي باش كنصفر على سيبورتارنا اللي كي كان يزمر هادي بيان يمكن سي بور ريبوندر وذاك السكور بارابور السكور قالوا لي يمكن لازم نقرر برشلونه تختار دوميسيل دونك سي با ان كيسيون دو ريزولتا كان الفوتبول est ainsi fait des fois tu perds des fois tu fais un match dur des fois tu gagnes et c'est toujours ça on a bien perdu des matchs on a bien perdu des coupes on a bien perdu des finales. C'est pas vraiment la fin en soi, c'est pas la fin du monde. Même si, voilà, même si on perd, même si on a perdu hier, on a bien joué. Il y avait la réaction des joueurs, donc on a fait un excellent match. Sauf que la chance n'était pas de notre côté. Enfin, le CSC, enfin, on les a applaudis. Ils ont eu une seule occasion, ils l'ont mis. Nous, on a raté pas mal de buts, mais dans l'ensemble, on a fait un excellent match, on a fait un bon match, on est vraiment satisfait. Sauf que c'est vrai, c'est une défaite amère, il faut l'accepter avec Kikan, le football est ainsi fait. Voilà. مالغري الخساره كاين كنا بنيني مازال لا جاس كالفاري كيكيري مازال تسلم ماتش بزاف يمكن يوم اولا قالوا كي انا كنت من on a commencé déjà à recruter les gars. Alors on a ramené un excellent joueur qui est un milieu offensif, Medel. Et Inch'Allah, bon, tout le monde le sait, il nous manque un avant-centre. Inch'Allah, on va le dénicher, on va ramener un bon avant-centre. Je sais qu'il y a des supporters. Autre chose, nous connaissons c'est pour faire l'histoire, pas pour faire des histoires. Nous connaissons ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt suprême, c'est l'intérêt de la JSK, c'est pas l'intérêt des personnes. Moi, personnellement, si je suis ici, dans ce bureau, dans ce club, c'est pas par rapport à l'un, na X, na Y, c'est par rapport à la JSK. La JSK, c'est une identité, la JSK, c'est un symbole, mais la JSK, c'est le marra, l'équipe qui est vraie dîner. Vraiment, on est les supporters. On est là, on est en train de travailler. Un fous le fous. كنت تيفسوس فوالا كنت تيفسوس فوالا وكيما تسلم مس متر كان ممبر دو كونسيل دادمينستراسيون دو لا جي اس كا سلام دي مسلاين تقبيليت سلام دي مسلاين كركاز نحرو راه كاين تنمر فيك يعطيك الصحة يعطيك الصحة فيك ميرسي بوكو بصح